Fifth Dwarbagri MAC Cup Knockout Men Football Championship 2024 aningkan Aparman Football Patu Ponji Aputhak Daithor Langlangwong Sport Association Thi Hekpen DLSA Atumpen Press Meet Kang Nipon Pini February 8 Arni Nong 26 Dwarbagri MAC Constituency Angkang Daithor Mini Stadium Philalong Fifth Dwarbagri MAC Cup Knockout Men Football Championship 2024 aningkan Aparman Football Kapathupanji Aphan Daithor Langlangwong Sport Association Thi Hekpen DLSA Atumpen Press Meet Kang Nipon along kachitong don laki Daithor Langlangwong Sports Association President Moses Langne Secretary Amoron Terang Badminton Coach Rahul Langne Social Worker Francis Kiling KSU Dwarbagri Head Branch Sarkuru Terang Penchenglok DLSA Players Atumpen Pinang An Chitongdon Lasi Labangso 5th Dwarbagri MAC Cup Knockout Men Football Championship Kapathu Kipang Chengponji Laki 16 February Pensi Chengponpo Lapenke Labangso 5th Dwarbagri MAC Cup Knockout Men Football Championship Kapathu Panalong 21 players and doji Lapen Dokumen Sitame Kehang Padopon Dokumen Kinangji lake voter ID, jongsi voters ID, ave lipute Aadhaar card sitame, chok, lapen 3-person players ansi, hire long choji, puta, DLSA Secretary Amoron Terangpen, Radapan Pachinipon. Pen lake, labangso 5th Dwarbagri MAC Cup Knockout Men Football Championship Kapathu Ponji lake, Dwarbagri Constituency Angkang Choji, Daihuri Kudam Singnara Rongpen, Bagori An Si Pathupon Longchoji, Athema Lake Practice Ponji Aphan, Lapen Labangso Pathupon along, Financial Dunabang Lake, Local MAC Anparta Education EM Richard Tok BC, Price Anta EM Richard Tok BC, Piponji Puta, DLSA Secretary Amoron Terangpen, Than Pontu. Lasi Jasimet Petke, Oveki Miatum Pathuanathu, Chihung Pik Nangji. Athema, Rakiar Kichopen Sitame, Safety Po, Lapen Labangso 5th Dwarbagri MAC Cup Knockout Men Football Championship Pathupon, Juddet Lote, Kapre Kapathupon Jistame, Sigdang Pon Bomlo, Puta, Thanpon. Lake Badminton under 14 to 20 years Angbongsi Pathupon Po, Lapen Volleyball Sitame, Biponji Aphanta, Sigdang Pon Bomlo, Puta, Thanpon. News Tech Report, Karbi Anglong 24/7 News. Asi nitum kadogawe tim ingko ra trok labangso Dwarbagri angkang pialong aphan chopapon lo la chopapon pen kadogawe kewang ya tum saide lo punitum birta rip long pammi pen sinitum labangso pangdak pon lo anpar ke non la krit trok pen pathupon si un ana bang ke la kijut ki paprap di pan sinitum boripon po la song bong pen hayara bang nitum nonamat tumiti pen kacerai pon ateng bangat hom ansi hayar long choji pusinitum cerai pon lo la bangat hom ke hayara bang ke anitum haidet lipute mo next kapat thu bangke halake hayar kiwan chenga tunang dun eta same kaprek same wan pilong lo same ang amut pe masi bang thomelo hayar longi bangke na suang bong pen bang ko rai silon lo bangke bang ko rai siang bong pen la bang thom hayar do pola so phi ana bangke la rong bong atum pen si pathulong bo kaprek wanong lo asili tum documents tame hang pondelo nona bang litum ahpet paprek poni la pen isi kapa mi ponji phana bori nei lasi voter ID do tum hanang voter ID hang polo jongsi voter ID ada lipunde Aadhaar card silitum hangpon lo nabenitum football chot kali kaprek stamelitum kapathu na chihung poni asilitum non owigimi tum pen lahai kapathu hin jongsi pachihung pon lo lipute litum owigimi pu chot kali non kaprek lahai kapathu ang deng pen stame munitum oreng abar cyclong pon dolo lahai ang bong mesilitum munthi parsik pon sila peneng deng pho 5th Dwarbagri MAC Cup Knockout Men Football Championship 2024 sitame nitum patirpi pon po sila kaddo ka stame litum Chinghon Dwarbagri local MAC Anparta EM Interest Education ake hai Richard Tok wialang li nang pin khat
ateng ben sini tum claim pon lo la se kaddo we same alang li pen ni tum chingki ji than ben si pini labang so pictures da men ni tum selam pon lo ka pathu abitu ngatim tum phanta lang tum pen si la kaddo we ke cheng ki jut anong e kaddo we same la education ni e man parda la duar bagri local mc hin pen si la pi ponji